Maayong buntag, kumusta? O karon lagi kay nata diring dapitas Barangay Tuburan, o Cagayan de Oro City. Dinhiding dapita sa unang distrito, no bukirang bahin sa unang distrito sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Og of course, sa kanunay lagi agi natong pagpasalamat basta mo ana ta sa usa ka dapit nga natay mga makauban, no? Natay ginahatag isip pasalamat. No, mo nig special gyud ni. Special kini yung pagkabuhat, di ba? Kaya atong ginahatag Zen Kahatol t-shirt. But this time, atong special. Sir, dawata ang imong t-shirt, Bart. Ay, Klaro kayo ang imong logo. O, tanaw, oh. Dili lang ginaging nga Zen Kahatol. Dako kay imong logo niya, no? Punol vlog, no? Salamat kayo mga idol kay nakailagin mi ni Kwan. Nakailagin mi ni Idol Kahatol no. Sayang kamayo kabutan bisan first time pa mi nagila pero mura ra gyapon mi sa igsuon karon. Salamat pud ko kay niabot siya sa ato ang Kwan. Barangay Tuburan apan mo tabang siya sa mga kanang walang-wala, mohatag siya kay good Samaritan man ni siya. Munang dako kay pasalamat mga kunol no. Paki-support lang mo sa yaha o paki-share ani nga video. Salamat kayo, God bless. Abing-abing mo pirmi. Usap po sa kong nabantayan day siya, no? Nga lagi gawas nga nanarbaho ni siya. O regular na siya ang empleyado. Naapo ni siya mga sideline. Mo na makabilib bito kay nga mga klases tao nga muhimo og diskarte. Tod sir no, gawas day sa imong pagka-empleyado nagkuan pud ka. Na po kay mga sideline day. Oo sir idol kanang nagsugod-sugod po ko og kanang nice sideline ginagmay kay ang sweldo mo gud karon mura dili na kaayo ingon nga kaning haom sa ato ang kuan ba pamaliton kay tungod sa kamahal mo lang naginahinay po ko kaning negosyo ginagmay nga sama sa mamaligya mangumpra og kanang kamote saging nana sa line ako na mga idol. So muna makabilib kayo. So kamo po da nga mga naglantaw karon lagi kay daghan patag mga barangay nga nagkahanay na ay Taglimbaw, na ay Dias Upol, no Misamis Oriental. Nagkahanay na punta diha ato lang ginaplastar ang atong mga funding so sa atong mga makauban. Law man sab do ang ato ang t-shirt nga ihatag diha kaninyo. Kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.